foi ua tātou toe tu vai ma tau nu manuia mai le au pele ma oe le wopeleina i le taimi whaatulanga ina masani mo la tātou pol kalame whaale nganga le nei o le tala lelei e whaavavau. E fia tele le nganga e whaatalofa ma whaafeiloa i atu i lo mai moa ma lo whaafonga mai i le nei fo i tu aso file mu o le nei ua tātou aulia manuia mai le amatanga o le masina lona fitu o le nei tausanga e vivi ia e ai ma whaamanu o tātou loto i lo tātou atua i lona anga lelei ma lona alofa tu noa sidi ese. E yeli teli tonunga o lo manuia lo maota ma lo lawa ia po so se mea lava o lo mawhai ona e mai moa ma iai la tātou pol kalame i le nei fo i tu aso file mu whaaftai lava mo le whaamanoina o lo teimi whaapitoa tātou te awai whaatasi le sueina o le fionga pa ia le atua. Ta talo o le alea whaina ia le whaafelawe mai o whaingata o le olanga o a lava si o manga o lo whianga iai mai iai tutonu le whanau pele le atua. Ai tātou te mate i tu atu i le alofa tu noa sili o lo tātou tama o i le langi. O ia e pai mai malona mana e au mai ale file mu ma le fia. Ia manu ia tele lau mai moa ma lau whaafonga mai i le nei tu aso se i tātou te talo. Lo mātou atua pa iae ma le sili ese o lo soifua mai le langi. E pa ia lava oe le atua moni. O le atua o le alofa fua ma le alofa muti vale. O le alofa e whaavavau. O le alofa e Feau mai aso uma ma taimi uma. O le alofa tutu noa o lau lava fio. Lo alofa lea wa e toe mori mai ai le soifua o lau whanau. Ma lo mātou wola, mātou te aulia fo i le tu aso whaatulanga ina e Momoli nā tu ai lo finangano mai le langi. Mo le whaolatanga o i mātou uma. E meise so se tasi o le ao o atu e le nei whaasalaunga. Whaafteitele le atua mo o manuia sau tua lasi o lo mātou tufi tau whaoina. Ai sili ei lava le whaolatanga tele na e saunia mo i mātou. E ala i lo walo pele to atasi. Whanau na watu o mātou loto e te whaamanuia mai ma e te itai mai. E te whaamamalu mai. Ina iei ule wholofaleina o lau upu. Ua mātou lata atu ia te oe mai loa tili lau fio. Talia mai ala mātou te talo whaamole whaamanuia so se tasi o mai moa mai. I lo lava suaf pele ua mātou wole ma vala au atua nei. Amen. Whaawawina le nei o la tātou. Suenga lean tātou a mateina i le. Vai aso na sei ma vai atu nei. Lea ua whaautuina e whapenei. O le tala lelei e whaavavau. O le lofa tu noa o le atua. A toa malana whaolatanga. I le male Auala e Momoli nā tuai. To e whaafonga mai. Le ala to e whaasautu o nuai nātu. O le tala lelei e whaavavau. E whaatatau i le lofa tu noa. Ma le whaolatanga le atua. A toa male Auala e Momoli nā tuai. Ina ua whaatoa ulu falele tala lelei. O le whakerisiano i lau whanua o le atunu ule nei o Greenland. Sa manatu misionare na lātou aveina le tala lelei. Ia lātou a mataina le avatua o le whiau i tangata. E ala lea i lo lātou waoa o ina iai o le aoa onga e whaatatau i le tāpua inga whaanatura. O lo o whaongai nei le upu whaaperetania to instruct the people about the doctrine of natural religion. O le mea lea na lātou manatu ai, mai na amata ai lava. Se funu ma le fitu tausanga tanu o na tu vai le tala lelei ma avatu i le atunu o Greenland. Ai le ai ma se tasi na suia lo na olanga. Mana tua mai oe la uopele. E whaongai na lo le upu lea o le doctrine. O lo na winga o le approach po le Auala na manatua ia missionary. Ia whaia mua le me tau e indoctrinate pe e tu winda i mawhau o tangata o le atu nuu. Le a o onga.
So se taimi lava e whai ai le mea lei le tala lelei. E momoli pe a mata atu i se a oa onga e indoctrinate ai le mawhau o le tangata. Na paulava le me e masani o na tupu o le liua ma le suia o le iloa o le tangata. Ai le suia lona o langa. Ia e mautinoa lelei. O le tele i o tangata tāpua ai. E lātou te iloa le tuspa ia. E lātou te iloa o onga. E lātou te iloa tali tonunga a wa indoctrinated e mua o na tuu ia o onga. Wa liua la mai loe o lātou mawhau a o lātou loto la uopele e le isuia e le i aile me tau o conversion ina uatalia wha maoni Yesu. Na toi mawhau tai missionare ina ua umara sfuru fitu tausanga e le o fua mai le ngā ruenga o le tala lelei. O na manatu lo lea o le a sui le Auala e ave ai le fe au le tala lelei. Na manatu le li missionare tai o le aia nofo i tonu o le fale ie sao mau ai. Ma ia feita wina le o tele le tala e whaatatau i puapua ngāo le Mesia. O le tongiola na ia saunia mo le whaamangaloina o tangata angsala. Se tasi aso a o whaitau le tala le nei e leo tele le li missionare. Na whaate ia ina ua maulu atu se tangata e matua ese lava ma fōninga ma tautia o na fōninga ma nofo lo i lalo. Sana o le whaitau pe lava e le li missionare o le tala i le wha o la tanga o le tangata angasala lea na saunia e Yesu. Ina ua o na whaitau. Na te ina li missionare a wana ia maua muli ane o le tangata lea na maulu atu ilona fale ie o le tangata o pito i sili lea o na leanga i tonu o lea ai. He was the most wicked man in the city. Tangata le na. Ai na whaate ia le li missionare. Ina ua o na ia whaita watu le tala ia Yesu ma le wha o na tanga. Ai whapea mai le tala le tangata lea. How was that? Please. Tell me that again, for I too needed to be saved. Whaamole mole. E mawhaina to e whaamatala mai pea. Ma whaamatala mai le tala le nā. A wā o au nei o te mana o mia ia whaolaina fo iau. O e matau mai le ese senga o le a mata i le me tau o le doctrine. Po lea o onga e whawhanga i le mawhau. Pe sui e le mawhau. Ma le loto e pai i ai le mana la vea i o le atua. Le mana e sui ai le o langa o le tangata. E sa o le leila. A wa o le vaenga lona lua lea o le approach a missionary. Sa la tau wha au tuina i le au tu le nei. What was needed first? Na la tau toi loa ma wha au tu e loa. O le mea mua e mana o mia i le ngā ruenga o le wha o la tanga. A le ua ta watu ma ua wek. Ua ngalue, ua sui le tangata, e sao le leile au tu na to e sui e missionare la lato ngā luenga. What was needed first? Whai mai se tasi tangata tustala, la wiloa lava la uopele, e na o lea lofa lava, e na te whanawina mai lea lofa. Only love can reproduce love. Sao le lei lava. O le fina ngalo fo i leo lea tua, e na o lea lofa lava, pe a pai atu i le loto o le tangata, e whanaua mai lea lofa, e tali atu ai le tangata i lea tua, na i lo seisi lava Auala, whai mai lo le tala le tustala la wiloa lava lea, e na o le Auala la va Yesu, e manuia, o le Auala Yesu, sa ia, sa mua lava o na ia mingo, pe filo whaatasi, ma whealuni whaatasi, ma tangata. Whai mai na ia au na atu i mana onga o tangata. E peise i o se tasi e tāua tangata ia te ia. Alu lava lea mawhtanga ma tangata. Whai mai le si tanga tuistala le nei. Whaato a muli ane ai lava. Muli ane woe. O na whaapea atu loa lea o Yesu. Follow me. Whaato a whaapea atu loa lea li whaola. Muli mai la ia te au. E whaamaonia le nā mea woe. I le tāhua o la tātou au tū. O le alofa tū noa ma le whaolatanga le atua. A toa ma le Auala e momoli atu ai i le whanau pele le atua.
E whamaunia le mei le tala i le Samaria anga lelei. O i nā olo au mai e le ata o Yesu. Whai mai na o na wa ai atu lava o le Samaria anga lelei. I le tangata manua o lo ta oto mai. E au noa lava ma se isi lava mea. O le mea mua whai mai. O nā lofa muti vale ai lea o ia te ia. He was filled with compassion. O e matau mai. E le i mua punou lalo e fusifusi manua. E le i mua faisesi mea. E le i mua tala i se tala. Na mua lava o mua iai lona lava a lofa muti vale. O Yesu, so o se teimi lava e va ai e le motu o tangata. Po ni tangata mafatia. O le mea lava le mua na pa iai le li faola. O lona lava a lofa muti vale. O le alofa muti vale, po le compassion, la woe e sau mai i le upu latina. O le upu, o le kumbasio. O le kumbasio means from the womb. Le ai, e le o se alofa woe, e le o se alofa e whaata e tae alunga. E le o se alofa e na oniloi mata e tangi ai. A ole alofa muti vale, lea na alofa mai ai, le atua ia te tātou. E le o se alofa e tangi ai, a wai te sile fia foi. O le mea leo le tangi, wa o ina i tangata. Le masani na eva ai e iata tifanga. O le mea leo te mata wina iata, o le tunu leo Filipino. O le fetangisi so o ia, fetangisi so o le tangi. O le mea o ina e tangata e whaia movies. E loa le teimi e tangi ai ina ia pai atu i loto o istangata. E mawhai lava i le ave Feau o le tala lelei, o na tangi, e masusu, ina ia whaato tele i tangata o le lotu. E le ona o le alofa wha maoni i tangata ia na maliwa Yesu, o le Auala sa o lava woe, e mua o na pai le alofa tu no o le atua. A le o le o ina, ma Momoli ina atu, o se a o onga tusa lava po le ale sa o male moi. Fa au tuina le tato mata upu le mau au tūne nei, lua le Timoteo, mata upu e lua, a al feu pesfuruma le lima, se mau masani ele au kerisiano, fa fonga mai oe nona faitawina. Ia e tau mawhaina ia avea oe, ma le ua fia mai ia i le tua. O le whainga nuenga e le ai, se mea e mai, e na te vae tonuina le upumoni. Se toe whaitau tasi atu ma tau loto atu. Ia e tau mawhai oe le tangata kerisiano. Oe le tangata e Momoli ina le fionga le atua ma le tala lelei. Ia e tau mawhai na ia avea oe. O le fia ma ia i le atua. O le whainga ruenga e le aise me mai. Ma tau mai le wingo le upulea e le aise me mai. A o ina ilo ina lau ngā luenga. A o ina sila le atua i le motive la e te avea ai e te le mai. A wā e matua pupula i luma o le atua le motive po le mafua anga e te launga i whapea. E te avea i whapea le tala lelei. I le malona tolu e loa vae tonuina le upumoni a le atua. Woe, oe le tangata e Momoli le tala lelei. Oe le tangata e o ina le tala lelei. Ma oe foi woe e te whaalongolongo ma e maua mai le tala lelei. O le mana o ngā upito i sili lava leo le atua. Mo so se tangata e na te Momoli na atu le Feau le tala lelei. Mua ia i loa le tangata whainga luenga po le tangata e aveina le tala lelei. Iana i loa o le upumoni e le ai. E le o se lotu. Langa o leana ta talo Yesu, Ioane sulfitu, Feau sulfitu. Ia e whaapa ia ina i la tau lo tamae i lau upumoni o lau a fionga o le upumoni lava lea. O le tuspa ia, o le a fionga o Sofia, ma le a fionga whaau uina le atua, o le upumoni le nā. A o la ina Momoli atu e ala i le alofa tu noa. O le maua ina ma le suia ai o ne olanga o le tangata i le upumoni o le tuspa ia. O lona savali la i le ala o le upumoni o le tuspa ia. O le lotu moni le nā. O le Auala fo i le nā e a vatu ai i tangata le Feau o le atua. Ia i loa fo i e le tangata wo e Momoli ina le tala lelei o le fionga le atua e tatau ona ia vae tonuina lelei. Le ai. E leo se mea na ona fai. E leo se mea pule lava au le tangata ave Feau o le tala lelei.
o le upu vae tonuina na o le tasi lava woe mātou mai e oe le tangata ave fe'au o le tala lelei o le upu whaasamoa vae tonuina e na o le whaatasi lava na mau e le tuspaia na o I lava I le timo teo e lua ma ta upu e lua a o lona whai upu e se fulu ma le lima e sau le upu vae tonuina mai le upu e leni o le odho tomeo o le odho tomeo lona winga rightly divided o le tangata whainga luenga e na te matua wha mai o I o lelei ma whaatūranga ina le fionga pa ia le tua o le tus pa ia po le fionga le tua ia po le upu moni foi o le matua whaatūranga ina lelei lava woe le mele o te fia whaftai ia u le tua o le fionga le tua e le ave whapanga panga noina e le ave whaasalalawina e le so se me ave ai le anga o le fionga le tua it is well structured very logic o le fionga le tua e matua whaatūlanga ina lelei e whapena foi ma le whaatūlanga ina ona fe au malava e matua ofo ngia woe ma o le mea lea e tatau wai ona matua whautauta lelei au le tangata whaingaruenga, le mea whaingaruenga whatau waa le atua, I le Auala o te Momoli ai, I le Auala o te aveina ai, le tala lelei, e o ngā tonu whe au umalawa le fionga le atua, e le aise tasi, e le o se manu whe ai, e le o ni nifo, e le o ni malo, e o ngā tonu ia Yesu, le o ngā tonu o le tala lelei, o le mafu angale nā, so sea o ngā lava, po o se mea e momori I tangata whaalongolongo, e mua na tatau ia te au, le tangata whainga luenga o le tala lelei, ona o vaava ai to toa, I le vaenga le o le a o momori nātu, po o ngā whea tonu, o e maua ma ai Yesu le whaola. Whai mai le li whai launga lawi loa, o supasione lano whaamatalanga. So os tangata lava na te whaia se whalawa, ai lenga o sia mai se whalau mata, o te matua o a ina le nā tangata. Whai mai lo leo le li whai whiau. Whape nā fwoi tangata whai ngā ruenga o le tala lelei. So os tangata lava na te whaia se launga ma momoli se whiau, ai le o ngā tonu ia Yesu, o te matua o a ina le nā tangata. Woe, te sila fia, o le ata mua le nā, o Yesu le to tonu o le tusi o whaaninga, le tusi o waloanga, le tele na so ona launga, ma so ona whaiai tangata, a o le ata mua lava o Yesu I le tusi o whaaninga, e maua le tusi o whaaninga ma tau pue lua, a o le whai upo mua, o le ata le nā o Yesu, whai mai upolo iai, ia e tusi I le angelua le kalesia o I Efeso, o mea nei ua whai mai ei le I fetu e fitu I lona 5 tau matau, o le sa vali to tonu, o tuu ngā la mepa au roe fitu, le ata leo Yesu. O le I fetu e fitu I lona a ao tau matau, le a whaina po a mea tangata e whai le kalesia. A o le kalesia lava kerisiano e I le a ao tau matau o Yesu oe. O loo mai alona ata I to tonu o le malu, I tuu ngā la mepa e fitu, o loo fe savali iai, Yesu I to tonu ina, mana tua fo ia oe, o le tu ngala mepa, po tu ngala mepa e fitu, o le ata le o vaenga e fitu o le kalesia, kerisiano, I lona ulua I whanau mai, se I o atu lava, I le aso e a fio mai Yesu, to tonu o sauninga o le whalewhita whai, pe a o le aso o le tongi ola, o le whaitaulanga mua lava e alu I to tonu, o le whaitaulanga le alu e siaki tu ngala mepa, I le vavae, ma le suau po o kei ma le lei mea uma, o le ata nao Yesu, le au mai I, o le ata o loo whiarua I le kalesia, po le alava le mea whai e tangata I le tala lelei, o le kalesia kerisiano ma le fionga le atua, e sila fia uma lava e Yesu, mātou mai oe. E nā o le fitu lava tu ngala mepa, e nā o le fitu fo I vaenga o le kalesia kerisiano la uopele, e a fua mai le vaenga mua o le kalesia I Efeso, le ana amateina le ti ae tolu tasi se I o le ti ae se lau. Ae wha umaina tātou o sao ono le tātou teimi I le vaenga muli, le wha ingoina le tusi o whaaninga e tolu, o lo o mauai o le kalesia
o lao tikaia, lea na a mata mai le afe valu se lau, fast fu mal fa, ae fa to a fa mai aina, i le toia fio fa lua mai, o le li fa ola o Yesu woe, na o le fitu pe lava vaenga o le tala lelei, na o le fitu lava vaenga tu ngala mepa, e fitu foi vaenga o le kalesia, le ai, e le ai se vaenga lona valu, o lo o iai, e nei se si fa ngai o inga, po se si loto e tūlai mai, e a vea ma vaenga lona valu, e nei se valo anga le tuspa ia, e to e tupu mai ai, se mea wha pēnā, ia e manatua le mele nei, i le teimio le apostolo Peteru, ina ua tusi lana tusi lona lua, o le upu au tu o le tusi, o le upu iloa, la ngau le teimi tonu au Peteru ma le kalesia kerisiano, na matua tēnei tangata e ta ua o whaia onga se se, na lato te tai e seina, ma fau o tangata, mai tari tonunga ma le ato ato le tuspa ia, ma le whao la tanga a le atua soifua. Ile Peteru la lua mta mua whai upe lua sfuru, o lo wha apea mai ai Peteru, ia mua i loa le nei mea, ua le ai se valo anga o ile tusi e wha matala fuaina, o e matau mai, whai mai Peteru, ia mua i loa le nei mea, o le whautuanga lea Peteru i tangata o le kalesia kerisiano. O isi teimi to tonu pe o Peteru e lua mata upu e lua a le whai upu e tonu. E le amataina le whautuanga le whape atu o Peteru. Ua ia mua i loa. A o lo amata i le upu e whapea ua ulua i loa le nei mea. Lona winga o le mea la ua uma nei loa. O le indicative o lai wha i loa mai. Ua leva nei loa. Ua leva na tau mai e le atua. A o i lai le lua le Peteru mua a whiupe lua sfulu. Ia mua i loa le nei mea. O le upu, it's an imperative. O no whaapea mai e whautua, e whaatonu i tangata kerisiano, ma tangata o le kalesia kerisiano, o no soifua, ua mua i loa. Ia mua i loa le nei mea. Ua le ai se valo anga o le tuspa ia, e whaamatala fuaina, lona winga. E nei, se mea e se. Oe, o le tele ia o mauvalo anga e whai e le teimine nei. Tele ia. Si la fia mamau mai lava ele atua i teimine o le iunga. O le a tele valo anga e whaia. O valo anga e tau whaafe tau i ni tari tonunga o tangata. Tu sa pe le fe tau i ai. Ai au mai lava valo anga. E le iso u teimi e whaaluina. Tātou te vava ai e fua i ai ia mea. Ai, na ona whaamanatu atu lava. O le tele i o valo anga e so ona whaawinga ina. Ma toso whaamalosi ai e ave e le upu o le brainwashed. Ma fau o tangata e ave i ai ina ia toso whaamalosi i ai. O le mea tōnua lea na whai mai hele atua. E skeru e whawha whai upe lua tolu. Whai mai. Ia oa o ina no unu le upua oa o ina. Lona winga o seisi whaamatalanga. Ia oa o ina no unu ina ia lātou i loa. Tangata tāpua i la lātou te le i loa. Tangata tāpua i leso o na whai le mea la wata a ina atu iai. O na o valo anga e whaamatala fuaina. Ina ia whe tau i malemana onga o le tangata lai. Momoli le tala lelei. Whai mai lole o le atua. Eske ue whawharua tolu. Ia oa o ina lo unu. Aisha, mātou mai le upu nei la uoe. Ina ia masino ia te i lātou. O mea sao, ma mea se. O mea moni, ma mea whaaforinga. O mea pa ia, ma mea le pa ia. A wae tu tusa le rei lava. I le vaai tangata, i le teimile nei. E matu atu tusa lava. Whaautauta uoe. Whaautauta pe aso ona momoli atu ni valo anga. Peina le valo anga nei e tasi. O le tele ia na o whaalongo i le valo anga nei e whaatatau i le kalesia. O loo whai mai e whaatatau le whaaringa e sfurma le lua o le valo anga i le whawhine. Whai mai le whaamatalanga o loo iai. Wa lea o ngāre whawhine. Wa ta whea le whawhine i le vai le ana luai atu e le ngutu o le taurako. Woe, le tu ai ngā valo anga la le whai mai ei pe teru. Ia matuai loa le nei valo anga ua whaamatala fuaina. So ta watu ia te oe. E le i tu lava o te pai fua iai. A wai lei se me tele mawai. E talu ai.
mo le alofa I tangata e leo malamalama I le mea lenei. E ta tauona na o na wha malamalama ina. E leo whaalenga ina o se tasi. E na o na ta watu I a nofo mai o io, mai loa e tangata tāpua I wha maoni o le atua le winga o le mea la uope le. O le whaaringa sfululua, ma le whawhine mama o lae ofu I le la, e pale I whetua sfulu ma le lua, e tua na vai le masina, le ana matuari li vau I le tarako, le ai woe, le ai. E le I tawhea le whawhine I se vai. A whaafea nta whea o lai whai mai le whaamatalanga le tuspa I le whaaringa sfuluono. Sfululua whai upe ono. O na sona le o le whawhine I le vau. Ua iai le mea o saunia I le atua. E tausi ai I hata ia. O e matau mai. E le iso ona sola. Na mua sauni e le atua le mea. E anu le whawhine e nofo ai. Ma tausi ai. Ia a whaafea la na tawhea I le vai. A la o saunia e le atua le mea nofo ai. E le sao. I le whaaninga la fo I esfuru ma le lua la uope le. Lai whai mai, o le taimina tulia I le taurako, ma saua ina e le taurako, wha mai le whaamatalanga na a vatu wai e le atua o apa au, e pei o apa au o le aeto tele. E le istamai aeto woi. Na foa I le atua I le whawhine, po le kalesia I le afe, lua, se lau, ono sfuru tausanga, o apa au e pei o apa au o le aeto tele. E le stamai e kalesia. O le aeto tele, o le manule o le aeto, a o ina lele, e le lele maua lalo. E lele maua lunga lava, sa ili lava e le tarako, whaiata la tangata, whaawinga se fua valo anga I le whawhine, ua tawhea, a lae lele lava le whawhine I apa au o le aeto, lae lele maua lunga, e le kia I mea lae whaiai, matua inga ma whaalea anga ina, o loo iai, ia e matau mai. E lele maualunga le aeto le tua. O le whawhine, po o le ekalesia, e le ngata I lea, mea lona torina ia matua I mautinoa LELEI, a o luai atu e le tarako le vai ai lona ngutu. Mana tua lai whai mai, ua saunia e le atua, ua whaava noa tu lou lava le ngangane e le upu, ua whaamanga le manava o le whanua, po o le whanua po o le lau ele, o na halu le iai o le vai, a ia sao pea lava le whawhine, e le ipa I le vai I le tina, le kalesia, na folo ele, o le whanua, o le alo manatu I le whanua. Umalor whaaringa surulua, whaaringa surutolu, le iai manufe ai e lua, o le manufe ai nā lua, e le sami o le mea telei tangata, a o nesi manufe ai, o le mea lua e le whanua, o le mea tupu mai le whanua, o le nuu fau e le I tele ai tangata, o le valo angale na, I le malo le United States o Amerika, mana tua e oe, o le teimi o sawanga mamafa I Europa, sa wanga matuati ngā ina I le au kerisiano o Amerika na wa ai I tangata ia o I tangata antoe fuata ina le kalesia o na lātou so sola mai ai lea mai Europa a ngai Amerika o le whanua fau le nā o le whanua le nā lea na ia folo ina tu nou le vai o sa wanga ai lawe ina ai tangata o le nu o le atua la uope le o ina lava I Amerika lea na inuina le vai o sawanga ma nofo ai le whawhine o ina foi na toe tā tupu e ai le kalesia ma toe a matai o na whaatulanga le kalesia ma mau ai lona ingoa ma ta ape mai ai loa le lanolangi le ai woe e le isei nia I au kilani le kalesia toe fuata ina le atua o le whanua fau lava lea na ia folo ina le vai o ina lava lea na sola iai ia tangata o le kalesia le atua matuafe tau I LELEI. Na pau ale mea e fitu ava enga o le kalesia I le lalolangi atoa. Lotu kerisiano fitua. E uma tonu ai le taimine nei. Pe a fio mai Yesu. O sesi la lotu po o sesi whaangaio inga. E fosi e valo anga. Ma tau I lei ngoa, ma lei ngoa, ma lei ngoa. A e leo ni valo anga moni na le tuspa ia. A tonu pena o na tupu e lava o lea tari tonunga. Taipei o se fuata o fuata ulu e ta ua I Samoa. E ye le fuata e ta ua o le fuata whaavai lau ulu. E leo se fuata e patino. E mamafa e na o le whaavai lau ulu. E na o se tari tonunga e pe e whaavai lau ulu. E na o se mea iai. A o lea tua lava ia ma lona fina ngalo. Woe o lea ua mautu atu. So whape atu ia te oe la uope le ile nei tuaso o a whaai uina la tātou mata upu. Tātou te whaftai I le tua.
Aua o le auala e whaali mai e le atua lo na finangalo. O le auala e momoli atu ai le tala lelei. E le na ona momoli ina ia aoa o ile mafaufau. A ia sui ai le olanga o le tangata. Ma ia saunia mo le fio mai o le li. Ia manuia tele lau mai mo mai. Si o tātou te talo. Whaaftei tele le atua mo lau a fionga. Manino lava ma ato atoa. O lou au maia ma le momoli ina mai o le tala lelei o le wha o la tanga. E mo le suia o mātou loto angasala. Ina ia mātou ngā wai atu ia te oe. Ma mātou muli au tūlanga a ao. Whaaftei mo le manino lau upu. Ia e whaamanuia lau whanau. Ia e te ina i lātou iau a ao anga lelei. Whaamanuia maia. Ono lo sua pele Yesu wa mātou wole. Ma vala au atu ai nei. Amen.